Kalong ka pasok men bat sultanat Shibun bana kasnang mamlu seorang layu bansai sa weipat umelung tho poitri khasi uba kerteng uba banlam kupar lendo. Kumban cipakan mau ba uba banlam kupar lendo udai kun jo iba J Darning Stone lendo bamkwai haduar ublay. Bat ikong diarlinas lendo lakha bat lahe alasan hakasnang mamlu udan laingot shipara bat udai uba ana pedang shipara. Ula pendap ya ke jingpule na Ramkrishna Mission Higher Secondary School Sora Bakubjuru na Rendrapur West Bengal bat Jadavpur University Calcutta. Menta ulah hikai English Ramkrishna Mission Higher Secondary School Sora bat hakakat pratarik ujeliu araja afua la ulong ke jingtemu bat kajing angnut jong uni urang ba da ka ba ulah yo ban pelaj ya ka thop poitri khasi ka bala ai kerteng kemi penor. Bat la pelaj da ukongsan Profesor SS Majau ha vintage kran sai sopen ha kapor arbaje no phaisngi. Ha ka dikasngi la dalang ban sakhi ya ka jing pelaj ya ka dikakot ki bakentup Father James Mani, Pastor K Pertu, Pastor R Bare, Pro Pastor B Swear, Pastor Nathan, Pastor Sam, Babu Fastasan Lendo, Bak Paya, Kong Lucita Suiem, Assistant Professor LM Sundram, Kisarda bat kirang ba asnong kumjuru ikme bat kimmen para bat ki bahaya ngasem jong iba banlam kupar lendo ki prasnong jong asnong maumlu bat kumjuru ki rirang ba kenthai bat sinrang kuntuk ru ki samla la penyai baik penyai renti ya ke jingalang ka belengkot da ikong alberin karban lang parlok par jojong i bagin yawan nang kumde banyak men ban pendon kuram yang kami kasih ke bekerpang ke iba manam iba long ini jona nak kali mama manam ilala ban pelai ba ya kami ka thup pai tri ke ila tho naman pakai habat ka ayong nan puli kiat top ya ka wei lagi khat poetry ba umulung susu tham ula tho ka duit teraksiat ka ba ula ai keten kikshat barempung tang to ke khat nan puli Teki berthan ki shat bagi berngam ki wat bagi hiar syari thor bagi ngam shauka bagi be yang yang beri basan syar hamta daida kumta utulun ulang ba seorang kadai ka porslam karena tharai baro minapanya snow thu ma ya ka ai ka bau nong tho umunung la tho hamde ki kentien ki bakhandia hendre ki thu thik ya ki jingja ki baja habather ulang ba seorang kata kadai ka bor jong ka poetry tinggal pensiun show, but ni sedang lo yang kita program mentang kesini, kalau ni kita jingkran yang sobat, na ikon dia di nesling lo, ibalong ikme jom nongpo. Yang kesem, bagi yo yang kawahum kan ikupon, banyak lumlang hangdi, na kabentar kan ikecing pelaj yang dikakuat kebawan nam atua. Hakan ikupon, ngapriang subha. Ya inok penia juga penia yang ni tinggalan abdiang subharu ya i babu majau ibala pelaj kenang ya kapor kabakodo jawi banyak don lang bagi habis kapor nilai itu ya i na do dang nak long apa kidang don hanongwar kidang ya na kejap dan lai senongwar iba jawi ilong barlok ga jam tam hakaji yang kasem jawi ban lej jaga kejat nas monglu senowar bahkan wana nowar ban kiyung seselo ngapel subha ye pastor baria di pastor kesoy di pastor Kausde di pastor Nathan di pastor Sam bat iba paya ibalong parlok dan palam melawan nan ban pelaj por hakan ismi ngapriang subharu yakinong hikai ibu Indrajit ibu Rajesh ibu Mintu i kong diang i kong yes ibele don lang ban mi hakan ikapor kum ju ya baro iba le don ka tam iblawan na kaliang jong kasdong na monglu na du soda pat ikhat jong ka executive committee nang ta na kabalang di
pastor dekat hidupkan executive committee baru dengan pesan bad kumju kemudian subha ya isoda jom kasai sokan beladan angkat bang bani hamdi bad kumju ya di bahagian di bahasa baru bad kumju ya ikong lucitas iem ibala pelaj ya kapor beladan rengkap bani hamdi harga jengnya di kambat banam bad kalong sisa ke kamati kamatja kaba ulah bisa naga bentar pa bah undang siwa haka ni pertai ngai baka mensiam jauh i kemen bat kesat men banyu i bagi kuat kimit pateng bat bang pensa yang mati kimacat jauh i kumjur ai play ki baka kinong kha jong uban nambaro bela banya poi kami ban kam tam ai ku play kerpang ya iba ibans bat ya i kong holda ibala sya so baham pendat kami kan ka hol bat das nunggu ilala ban penbiang ni jengdon kambaro tu play nang kerkulang ini baru bagi ngej bagi program kan long becau kublai sibun kita kelalong kasngi ka basa kan mau pateng paket bat kasngi ka ba ipu ipieng bat songkun haka bala yo ya ki jingkren ki ba song sbai na kinong kren ba pher ki bal ai men sim shushu ya uni mulung tho patri khasi ni sotana sibun bahag ni kapor ni danru bat ni iba pastor welsan lindo ibalong inohikai balajuhikai ya i banlam kupar haram Krishna mission ban nakhat ya i pastor baret ban ai kini gijing ai sokha ya i babu pas tumi ya thap tinang babu ni sibun pastor teka jingkar phu ko play try kan ra te kan pang ya kan wayen kalong hakasap kapong bay banlam ya penot kam ho lengkat on lengba ke jingkar phu jeng kimik pan bayeng sen kasap kapong boblei la ai kani kalong ke masnot tan hakabang yo ban puli lesen da plaj kani kot kan thuk poetry mi penor kan long cái jing comment ya ka thain sorai bora goi bat kan long ki man toy ya ki long dien la shairi singi lese kan ka kot la ban rung wan hagi school kata long jing smuk na mangila man yo ji man toy khambon ngam dan sibun kan tien dei komuno hikai jong i kar khu kan doi một lê trai kan ran nang the cái jing khu cái jing koi cái jing kia cái jing bet cái jing biang Lasha lagi sini kan dia yang saya pikun itu pada baru pergi bedan lah, naik kublai, dia dan pelapor nang dia dan bentalan dia sini, but anda pilihan minang ni, dia poisan sini saya belajar kan dan kan berpihak itu pelapor ini saya. Dan kini kemudian saya sempat naik kublai kan tak mereka yang saya pikun dia lain yang sebelum kami lari bersama pensan, but penmi itu punวันเซมาดันยังกิซับที่พองอุดันลังบายอย่างกันกันก่อนแต่ตะกี้นี่เครียดกันเตียนคุบเลยเสียจังมั้งคุบเลยชิบุนบาบุนองตักตีกันเตียนที่จงดีhakan ni korban yang kuat ya i pastor ke pertu ibalong i paralong beajan pa tadi mau benam pan ai kat tu ni kijingkran hakan ni kesi ke ba kerpang kejing pelaj ya ke tup poetry kejong paralong ubahit jongi ngam ong tang jonga drenya don lang ang ni kiba ye itu itau ya banlam aga ji sisa ke mariang ke ben jaitu den rei ko ben sim go ong em na ke bentau banlam nyen hab ban tur warada tap ya ke nanti sora ko ubadum nganyan uba pinyai se sitom ti ngai kublei kong dia ikimi yai thei bansan ini rugi balolong kum ki
para ki hinmen ki jonga ye Dr. Siri lembat ki phone dengan ongayu hagni gapor kidan hangni armut ki babu iwei iba dang sulak keren mentan iba ufas iba ngila menong hagi linghok ti ki jongi la sandur ya gajingim jong panam kumukna school kabar bat ni Profesor SS Majau babu nganum keren palat kali api benta ka besar ndre nga syukwa bre kumu porlok menong arpun riu teli islam na ap ya gani kesni kat kendai spa kendai pun riu ngai kendu yu niu Byron jong gemong lu hakal kata ni adon lam banlam haga takapori dang surung haga Jadapu University mengalam berkini di porlok iba yadon haga ni kapor nidon Bishop's College haga tu kapor ni pengkre ban puri ke theology haga por ko ba na lej ban rum ningkong haga theology ban puli theology ngana mut trai ngin puli tanga Bible bat ke kot jiruai tendrai dengi rumang tu ngi ba ka subject ke baya ban ngani thui pi lanang peniar susu ya ka subject ke bang puli da ka bang ye kendu ye ba panlam aga ba iru iwan ra sibun ki jingtip na galiang ka literature ki ba ya snob ba ka theology rudan ni ki ba yeting kho ba ka theology rudan ban nganum klet ya ke Bishop's College ke kamra ke bang isong daki kenta ni ne tai ni ne beliau jumut ban nganum klet ru ya ke hostel ke bai banlam isong aga board bidang kuliah Jadapu University ada ngam bakala ke dengan Narendra Pur ipaya ibadalang hangni kumta ngia keliang ya ke jilai ke jingawan bat ngia sei lakinia bat kamkut ke jingi thui thau ke jungi ke jinga tai ke jungi kamkut tang theology la ne ha literature ka beteng ru wat saga politics bangan ngakan mausa ya ke we ke janmi ha ka kamra hostel jo i banlam ngi kendu so we u kena bengali u bakli yang asa pangi bapre te kumta ke jingi thui thau badi banlam ban ngada sohun ba hagani kesni kami perthai kene ka thup poetry nauni urang ba uparlok uhi kublai siajar mo banlam bat mga ringkat begini ki parlok ni ai ya kajing kerhu kerdo ba kanum dei ngangit ban ngatip scam ba kanum dei ka bakadu endai nang ni le kan nang yai mi tingam sim lawan ban kre endai ngadan sibun ki ge ban ong persang hang ni ban kan mau ki bor ki bralet endai ki don ru ban ngai ko we ka fai ka ba psi sam sanga ye ki ba pi se fruit agi kot ning khot ning khai nanti ki don le ki ba pi da pha tikana pi da pha ra se slong ru but wala pi hagarta bidang long tamu para dengan waktu bani tu agani kapor hilalong ru ubinmen ubala ju ai mersip kamtam aga perkhat perdai but ngakermen ba uble unang kerku yipi yagi khon ki jongpi ba ma ki khon ru kin beteng ya ke e ba pi pin sa yeno mo dala de kapor kumba mo pi menta pila beteng ya ke ba ipa jo pi la sedang pad mene gi nang yalap ki kot ki jong ipa jo pi bad hagini ki kendian benai kalami ke kubor sepang ke jingking hadang sai dengan kan mau ya ke kot ke sertap ke jingim kadang ke benta ke ba ke location ke konteks ke ba iba darning ikren sepang tu ke por bagi tei ya kadam bat mai mu yo blai pai kan rat nong thau ubara isnai den jong
babon ki jing persan ki jonga ba ngani i ya ka bu ngani ka kinti Iswa baganya mat kublai sibu ni pi bai paro ki belwan ban senran yang pada kalian kesam ke jonga awat pada kalian ni mai men para ke jonga beliawan pada cengir beliawan pada snow kejing snow kerpang yang kini kesini kong sekarang menuju sulong lewat kenang di father mani pada perlok pada suatu production dari food tahu kan terulai di baru di store di sardar di Islam berfirman nak elam jom kiseng pada kiwai baru itu dari bayi proses ngapen sana mereka ni dapat kerteng ke jom ipa jeda dan jamin stone lindo ipa bukan kitip dari nong tua atau pemikat sebagai ikut by layo instant terus award nak bentak kot jom ini kebaik story orang mentan serta jom kejadian layo itu terus award nak jelas Baca nga bani tu ba ipa ilo brio ba bopet mishan ba ilo poetry idai brio ba mu sutunat ilo poetry namar ba iso tu ai baru bor bagi brio ki balong practical bagi brio ki balong ki berakan ki ai baru ba ju ni brio berakan ngot ki ai baru pat kendok jemplu ilo im sya ba ai pat ilo brek wala kedon ilo Namari orang pun kepuan menerkam begini, bermenua saya ngomong. Tekum kita kipriu, boleh tentu pun ki jing akan jing yang buat di bangga akan jing akan jing ki apa di kai dan jing pun kiti. Kita ni kepoki om ke suspicion on poetry, kani off poetry. Namar boleh ki om bag poetry ki kalau tentang sebagai donuan kampun sini ke siap syukur. Donuan kedai kebah siap syukur. Isi om yang abang yarwah yang mana nari somrau harus seluruh sedang yang kampung jenggot tu bagi kasih raya kan ni mendung ilong merau ni tahu haru kalau nak dia mukhawi pada jaseng pun belah ikai baik baru dia jaseng kita baik dalam praktikal ikai beroi bishan baik iba wall ikai beroi ibadah kan gitu kan di bedong yang mendung ikai kasih ilong merau haru tu boleh menruai kan ni jadi kampung jenggot te ndang masih bersuatu yang bersuatu te poetry mo ndang la poetry yang bersuatu yang poetry ta kita ki figure of speech ki bang yung ki metaphor dan ki simile dan ki hyperbole ni kita ki bang tunan kam ki ba ka di tu ka rong soi pa henry iman sa dei brio ba isi ong banyere ayuban tahu yang walk kentian kumbian tahu kendro te saya ngah bahkan pulih yang dedication ke bang ahi negara kawai dan saya akan ditutup dengan ki poems ki bahkan kompleks dan kalau kau ada aku kau bilang simple man penuh ni mo kan ini ketika ngu burom sa kan maaf ke bang orang ahi bang ya ka poetry ki pet samsia fi om kanit ke bang dapat buli yo ka syukur kadai kan lat kadai kan kedua Syutoh abad gay bawa kuat, panai dah toh, panai dah sekarang. Bandari hi bandar tahu dah kentian kumbayan dari kendro. Habas ngapat kitian jopi, bapi senang yang iman kesni, manuman orang bapi mencuci, haki tuai jeliau poetry. Nai hitam perkat nela, nangu pio kentian hira, banson haki jenggot balung, jingtip banlang, jingim banblung. Batpa apa perhat ke kelau, apabila turun ke dia gamam, don mu banut bankelikai, balai pimsanya hijau. Henry ada bakut kesini, pandang belah di kam tikti, ngai donut bari hijauai, kebapikir kelam tip long terai. Mentah pimdon syu hasanda, tusyak ngan ruai kumukna, bani kinia bapihikai, hasur poetry bapi tegai. Nomor ndangan tanang helang berkat di jenisnya di jumpa kibah itu kipor ngidom bah ila syukran reba imtan syu ajang kini sisaki kiting kesar kiting delah kemudian kemau ngasyong bakari apa itu kaki jing desa imtan yang kata bor ban express imtan yang kata
jingat kata ka poetry na maka dega benta cuma doang itu dan rai ngasyam ba larakim tan poetry larakim kit ika sengil cuma poetry kinu im cuma nama ka im jungdom ka dai tangka kentian ya ka bala perang haka to na jongka poetry mo ngiong sibul yang history dan silai ka poetry bat haka ju kapor lapan sutnat cucu ya ke program dah ki jingruai besutnat laki kaitor kesnau mamlu usamla weldi John ling bat usamla Kenneth lendo haka bakil ruai syapang kapor samla Sempelin bukuai doka menengkarak mensa Sempelin bukuai doka menengkarak mensa Ali kulong yamin yami Tengka ailan podcast dang i Panten kai kenra Balet kai kenra Ya laki ling yangin kawan Siapa kasih Ya laki ling yangin kawan Siapa kasih Minbud yunai kasau senya Na uban tong ki rupa Halaki kulbi Halaki kulbi Kapor samla de kapor samla Ketika por jong tajing soha Ubri buat ram Ya kalawai bapa Wai la bakla Ya la kajimlang samla Dan kata kalakun Namarjing yang barok silten Hangka kan sajut Padang lungsot di ulang Hintau syaki klur Kat padang lungsot di ulang Hintau syaki klur Kabur mudur kan san kata Bertei tumai ngin yo ibau Tak kurangin klur Kurangin lu Por samla Mir pos news ngidam ya Por samla Mir pos news ngidam ya Kinsankan pihak jarut kamiau menempatkan sadum Kinsankan pihak jarut kamiau menempatkan sadum Hang tak kalet kenrau kat kun Ki om nu naik lem tong kilut Ki jing kerben ki jing ang nu Barokin sajum Tray mentah Gad badang samla Tray mentah Gad badang samla
ลี้ยงอูควายดอกค่ะเด็กการักมันสาวอูเซมเป็นเลี้ยงอูควายดอกค่ะเด็กการักมันสาวอาลีโกลงยากินยาบีเด็กกาไอลานปอดกาสดักอีบัดเล็กกายเข็นราเข็นราบัดเล็กกายเข็นราปอดสำลาปอดสำลาเมียนปอดนิ้วสีดับยาปอดสำลาปอดสำลาเมียนปอดนิ้วสีดับยาปอดสำลาChristian comment yang hilang bar kat kham tam yang nong tho trong kan ni kot iba ban lo ha kan ni ka sngi government ta khat prat tar nai jeliu trong kan ni ka snem sen ar hajar ar puka ngapan raha kan ikapor bangan pelai pajbat dia kan ikut ban lek seyo syahat ban lek sekidukan tikot ban kham tam ban lek syakiying kisem ban syakinong puli bati jong kan kajongi trong cái cả kinh lắm thì mấy trong cái bà bằng lại thu hài y cùng bà y rồi lại thu hài yang bà lại thu ru ya men trong cái bà kapan kan mau ya kita kipor post nem kita lek bangi dia room yami nakaying ke jong i la the day ban kiu se solong bat kom juru ban hia se sho ha bangi ju pen ja thai bat pen pengat e ka met ke jong i da ka jing ya disha lani da ka jing ya pam cha kata kalong ketu ko akaba ni kan mau i ya ka long ying long sem ke jong i bat ya baro itu ki ba ying jong i punong tho jong kan ni ko kot ba ban lam ki balong kun jong i ban kan mau ru i pa jong i akaway na ki seminar ki bang ila pelong ha Synod College but nila khot ye i ben kren ni ko way ka phang tapi a day sa phang ka long ying long sem khasi but ka akor khasi don ka jing ong ha ka ya pareng ko ba ong like father like son but ni yo i hang ni ru ju iba darling ila pen kha yo phun uba kum man i ha ka ni ka liam ha ka jing ye but ka tho ka ta ha ba ma slap ye ka jing kren ka jing batai ka jing bachai ka jong i halor jong ka ni ka poetry ngasngo ba ulong sisya umelung jong ka tin sora idon ya kasur tenrai jong ka jinglong jing im sora
Ôi ngala puli ya kene ka jing tho ka jong I ka manuscript kita ki khandiat tali kisnem ki bralek no parlok baro kini ki biadon ha kene kaliam ki balong ki parlok be I jong I nadu kismi jong ki jing shong school shong college hang thi akasor Kolkata thi baro ki biadon hang ni nadu ki nong hikai lese ki kor ki kha ki man jong nong tho ba ki parlok parjor parshnong partha ki biadon nang thai na maulu ki biawan ban pen phu pen thing ya kane ka jingalang ha kane ka sngi ba kan long kum ni kum ba ka long ha kane ka po na sokmen ban yo ya kane ki jingalang ha kane ka ho ban ngo deiru ban ong sikentin yai ba iban Solomon ba di kong holder ki balong ki try jong kane ka guest house la banong ki ba layar rap shu yang I ban pen pu pen ping ya kane ke jingalang Bat lapan wai no ya ke jingalang da ki kentin ai kublei na I Dr. Sherilyn Bu Phang yo ban pen mi in lapat ka ba iban nam ila tho poetry ha kane kisni hoi apre ki jingane ki ba bun ja ki ba ni ha pan yang kedua bat kum juru kham tam kum ha kane kisni ha ka bang yu I ba kadon ka jing pen thut ha slap ka e wong la tiap ni hang ni ha ri hang ya sora jo mi le jing jong slap ka ba long palat bat ni parok simit ni les ngo kuslai na ka benta jong ni kisni ba haduk kan step tu re ni la shu kerman ba ya ka e ka ba hilapan la duai ba kat aila ka yang khangat kan step ba parok ki ba ni la khat ki yo ban wan da ka jisu museum ke angka ba mingkong na ade ya I Alvarin I balong I kenya yang nega jingalang hanane si but sakawai pa ngai play lu ya I kiau kemudian nesling doa kiau ibala ay itu ki kenkin tiap semua kaya ki balo balawan sakanega jingalang ilalong ru I kiau lalong kami kabala kayai but kami ha ya kayi yang kesem ucap ni ai play ru ya I Profesor SS Majau ibalau pelaj por nak kum ha kani kasi wan kan jing pentuat no na yang jong pengaryang nala ban wan poi sya kani ka jaka ke jongi hamni ban yo ban pelaj yang kani ka poetry yang ka ba iban nam ila tho ni